Pozdrav gamere, gledate 6. epizodu moga Minecraft preživljavanja. Kao što vidite, ovdje smo stali gdje smo prošli put stali, to je očigledno. Naše kokoš tu. Ja nisam igrao, kad sam prestao snimat Minecraft, sam malo igrao onaj GTA sam DayZ mod. Sad ovdje sam htio da napravim na vrata mala. Sad šta imam ovdje, nemam drvo. Neću drvo cijepat. Preko neću mač sa sobom. A ja ću spojiti crkvu, imam šta za jelo. Eto ga. I sad krećemo u cepanje drva, ja sam drvosječa. Idemo sad. Da vidim. Znači gdje ima šuma. Znači Bože. Znači nema niđe. Znači ovdje. Sad ćemo ovako šma. Da, ćemo nam požuriti. Tamo neće. Ajde. Mislim da vam neće šuma. Još malo da padne mrak. Samo da se ne izgubim. Evo kravice. Moguće da uvijem. Evo ga ovaj drveća vam. Ajde stiću i po mraku kući. Samo trebam naput se drva, snimati se nakon prema što padne mrak. Neće biti dovoljno, trebam još. Vidi, pučem. Sekira, joj. Ovdje, brate mi, koji sam baksos. Kako nisam vidio. Sad to uvijek provjeravajte prije nego što krenete u sječu drva. Ili bilo šta. Pičku matu. I koliko imam 13, kocki 14, 15, 16, sada ostaje 20, čuvi, 18, 18, 19, 20, evo padam mrak, krećem. Evo, krećem kući. Vi kako ćete. Tamo mi je kuća. Tamo. Pada mrak. Kuća mi je vam. Mrak pada i moram prije stići mrak. Saša se izgubio sa kući. Nije valjda. Nisam. Tamo mora biti nešto. Evo čut. Nisam, evo. Moja lijepa kućica kako sija u mraku. Evo da spava. Ovdje noćno, ovdje to ostati na baklju. Imam li baklju, imam. Tako. Ima da pajki malo. Što lupim nekaj. Bakr ću vratiti. Da vidim šta imamo ovdje. Sve. Sada ovdje, ne to ovdje. Šta pića? Nema. Ja. To stav tu. A ova pjevića neću morat baš puno. Da, ne znam nešto ovak pričam, ne znam, jutro je,
skoro sam i ustao. Ajde bre, ovo ću ja stavim. Ne, daj mi ću da iskočim. Konstantin mislim. Treba će mi ovo. Daj ove štapići će mi trebati još. To sada speče. Evo ću sada da napravim. Zašto mi neće šta evo? Sada ću napravim kamenu motiku. Ovo ću da vratim ovdje fino. Sada ili povrće mogu da napravim. Ovo mi ja mislim. Opa, kako izbaci jaj. Evo ja sušim zemlju od ovdje. Za kući bašticu jednu da napravim za sebe. Tako. Još, malo još. Evo moram da zakrpim ovdje. Mene ova trava strašno nervira, ali jebi ga od nje dobijate. Mislim, dobijam i ja. Kako se zove ovo? Seme. Hoću da stavim ovako. Ja nemam sad da dalje ću skinuti zemlju. Tako, a i ovo čisto ovo je strašno nervira. Ali kad je ovako čisto, evo, ravnica kad je čisto da nema trave. Eto ga sada, tako. Koliko ću da ovaj truk sam napraviti i lopat. Ovo što kad se već ne znam. Mislim da je dovoljno. Što nije? Tako, sad ovdje još jedan red. Neka muzika se čuje. A problem je taj što nemam kofe. Da bi mogu vodu staviti ovdje. Koji se baksove sad moram tražiti metala. Evo sad kad ovako stavljao, ovo se opet vrlo ovako. To neće ništa da diram. Pa ću ja ovdje. Eto. Sada. Treba će mi kameni pik. Da li šta će mi još treba će mi. Sad nemam kamen. Vidi ti to. Ajde ovo ću staviti ovdje. Treba će mi bakli. Bakli će mi trebati. I sada krećemo u rudnik. Koji ću rudnik da napravim neki. Tako. Krećemo ovdje, kovat ću sami prvo da dobijem malo kamena. Sad bi se vratio u kuću i da napravim još 2 kamena pivka. Vidite ovo što sam spričao da se vrati. Sad. Štapići mi trebaju, ovo štapići. Ovo 3 štapića, to je bi dovoljno i napravit ću još. Idemo da primimo štapiće, ljudi moji. Tako. Štapić tu i pivka se dobije jedan, drugi. Tamo sam napravio. Stani bre, dođi malo. Izbaci. Vidi bre, tamo, čest.
Sad, ko gospodin čovjek, idem da kopam. Ajde bre, ovo ću prvo da snovim. Opa, jesam srećnim, gledaj ovo ugalj odmah. Sam još metal odmah da nađem, to bilo odlično. Znači odlično. Jesam srećnik, pravo. Evo ga, konačno idemo u rudnik. Tako. Yes, baby. Tako. Koji je ugalj, brate mi. Krećemo sad. Gdje da ga puče. Idemo u dubinu. Evo s tim bakle, evo ga još uglja. Imam samo 2 bakle, ali koliko uglja imam drveta, tako da ću napravim još. I nešto je spavljeno. Evo. Bagla. Kaj je mi bakliću da snim ovdje? Ne mogu vjerujem da nema niđe ovdje onog metala. Kad ti treba nema ga niđe, a kad treba kad ne treba svuda je. Tako je da ovo ću još vidjeti. Evo lijepo, tako idem još u window. Moram ga naći u pećinu kad našao dobro. Čekaj, a nije u ovom. Nije, mislim da sam nešto poštigam, ja sam ono preživljavanje gdje ne snimam pa pećina ispima neka velika. Osjećimo da je to na ovom preživljavanju. Jebem u državu moram bakle napraviti. Htio sam što je prvo ovdje. Ne znam koliko tačno snima. Opa, evo kravice. Ne znam koliko tačno snimam. Ali ja bi da ovu epizodu privedem kraju. Opa, nešto je pjesma. Evo ovdje sam i počeo. Ajde, ovo ću da snimam. Pa nisam sam dobio. Oh yes, baby. Ovdje sam i krenuo. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ostavite like, share, subscribe. Znate šta već. I vidimo se u sljedećoj epizodi.